وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه تراتا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني ديناني أني وورو سهر رجب مني هجرية سانكال ولون فلانا بيسويني وطاني وورو ناي. ميلادي نصاراو كجاتي بافلا أني موغا أني دورو سانكال فلو بيسويني وفناتاني وورو ناي. ambe dawda bu masjid ar-raja ko ambo kono minye arrajaba bi sunye watani nani nae minye milari pana muga bakileni muga ani duru sankalo folo fana ye muga ni nani falani tani nani ambe dawda bu masjid ar-raja ko ambo kono darasu gal hafiz nawawi wa rahimahullah ka kitabu kono riyadu salihin kitabul jihad babu wujubil jihad wa fadl qadwati wa rawhati. Jihadu fasamantiya jihadu wajibili ani jihadu fasamantiya ani sogoma jonna kasoli ala kasirala jihadu la ube wulakela ambo o bonda inde kono. Bonda idrisu temene anye dofo akono wakati yansoro idrisu temene tumbe juman kono anko jihadu tilalendo kata tila yoroma saba komi sarahu tigi yafo chogomi ibnu Usaymin. أقول القسم الأول جهاد نفسه جهاد نفسي، القسم الثاني جهاد المنافقين، القسم الثالث جهاد الكفار والكفار المحاربين. أي جهاد تلا كتلا يوم السبع فلو نين جهاد كين نين كون جهاد فلنا ويده كمنافق جهاد سبنا kele ganni kafiru munun ce ko jihadu min ye jihadu la hala folo noni ya folo nin kun jihadu an tumbe o de kono wakati yan soro de kono. كلمة واحدة مال إقلاش توصل صاحبها إلى هذه الدرجة العظيمة النجاة من النار والدخول للجنة. درسوا تمنى ابن شمين رحمه الله ako kelema kele kuma kele niya fo dusukun kalashika abidu arjanna kono ki kisi jannaba tasmama. Ayo kelema misali ya fo dersu temene aburata ka harisa dola ako jombe kunna jaya suro chide ni eka surunyali donye chiden ko mo minna la ilaha illa allah fo na kalasilemba dusukuna. Aye misali ya fulana ke fona ciren kon mo min ni ka kuma laban kera la ilaha illa allah be do arjanna kon yersu teminan jora yande wala wadiyatu bita kalimatu wahidatu mali qilas kuma kele ka farad sukun kalasika tuwassilu sahibaha ila hadhihi darajati alajimati aba tigil la se katan nin daraja bayma najat
من النار والدخول الجنة ويدرجة جمعة كي كيسي تاسما مكيدو الجنة كنو كما بكله نين مغويا فوني دسكون قلاشي نين درجة بادي بالا أبي إكيسي جهنم تاسما مكيلا دو الجنة كنو ولهذا عرف السلف رحمهم الله قدر الإخلاص نين دو كوسو سلفو على كو نيما ويه min ye dusukun kalasi valeri u y'o dɔn titiri min bɛ dusukun kalasi la u y'o dɔn wa jahadu anfusahum alayhi u y'u niw jahadu a ka fana u bɛ dusukun kalasi sɔrɔ cogo min wa harasu ala an takuna amaluhum kulluha khalisatan lillahi azza wa jalla u kɔrɔtɔra k'u yɛrɛ jija u ka baara kɛta bɛɛ bɛ se ka kɛ a bɛɛ bɛ kalasi ala ye cogo min u kɔrɔtɔla pour u ka baara bɛɛ ka kalasi ala ye k'u yɛrɛ jija o la masa min ka ba kɔrɔtalen u y'u yɛrɛ jija o la kosɛbɛ o bil ikhlasi lillahi ani k'u dusukun kalasi ala ye la budda an yutabi'a al insanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dusukun kalasi ni o sɔrɔla mɔgɔ min bolo la budda i ka kɛ mɔgɔ ye fana min bɛ tugu ciden kɔ ni dusukun kalasira la budda dusukun kalasi bi bila min na i ka tugu ciden kɔ لأن المغلس في تلب الوصول إلى الله لا بد أن يسلك الطريق الموصل إليه الموصل إليه parce que hada mademi dusukun لأن المغلس dusukun kalasi baga fi talbil usul ila Allah ni mo min yi dusukun kalasi pour ika she alama shele alama o nyinini ni yu dusukun kalasi ola la budda atenya an yasluka tariqa al muwassila ilayhi ibedo sira de la sira min billahi oma wala tariqa sira fanate yuwassilu ila Allah illa tariqu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sira si fanate sira min bi hada madella se alama ni Muhammadu ka sirate alaka tanuna kishibaka fahiya mustaljimatu lil mutaba'ati parce ni hada madenyi dusukun kala si doro dusukun kala si be min yira ila o yede ciden tugu nyogo nyali wali hada yuqalu ninde koso ba fo ikhlasu lillahi ta'ala fil qasdi ko hada madenki dusukun kala si alaye ikalla nyinula wa ikhlasu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil mutaba'ati iki dusukun kalasi ciden fanaye atugu nyogo nyalina wodi ya toba fo ka dusukun kalasi la nyinila ani na nyini i dusukun kalasi ola ani ki dusukun kalasi ciden tugu nyogo nyafanala falihasilu la nyini anna jihad an-nafs ينبني عليه جهاد المنافقين لا ينموني نين جهادو منافقو جهادو أبي نين جهادو لك وجهاد الكفار المحاربين أني كافر منو نكلي بني كافر منو نچه ونفنا كجهادو أبي نين جهادو لك منافقو جهادو كافر جهادو أبي جولم بجمانكا يركون جهادو فلو بل كل الآمال تنبني على جهاد النفس أقبل بارب جولم بنين جهاد عندك وهنا نذكركم بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم نسمع رحمه الله كن يرى لكم أبي أكون يرى لمبو حكلي جيجي حديثا دولا حديثا مما فلانا كبوتشي دمبولو أنه قال حين رجاء قو بحديثا مما فلانا ni hadisa domba ko yurwa ibado o hadisa kuma de bala asahalen dete ako mba a hakli jiga hadisa do la hadisa min nu ba mafula kabo nabiyima bulala ka taruna kisibaka annahu qala hina raja min tabuka otuma mi ciden sagira kabo tabuka kelela araja'ana min al-jihad al-asghari ila jihad al-akbar ko ciden ko an sagira kabo jihadu fitinima kana jihadu bama yani jihad an-nafsi jihadu bayin anyemunye nin jihadu
وهذا الحديث لا أصل له ni hadisa min fulen ni lesri talade ka fo cide mbole tabuka kelela unato madina akon sagira kabo jihadu fitinima kana jihadu bama ka kafiru ka jihadu ke sisa fitiniye minye nin jihadu ye ko ke jihadu bay lesrite ni hadisa la asila lahum wala yashhu anni nabi sallallahu alaihi wasallam aw hadisai masaha kabo cide mafana لكنه متدول بين الناس مني حديث فنا أبي تكنا سجل هذا مدون نيوجي إلا أنه من الأحاديث التي لا أصل لها حديثين بمغون نيوجي أبي فوره من حديثين لسري تعالى لأنه أحيانا يستهر على سن الناس أحاديث ليس له سناد بس وقت دولا hadisau dobe bange hada madun ne kan nu ba fo ka caya me ba soro hadisai laysa laha isnadu sanadu tala wa laysa laha shihatu ewa sanadu tala asahalente fana o hadisau do yemunye ka qawli badihum komi mugodo ka kuma hubbul watan min al iman ko ki kayro kanu iki ka jamana kanu iki yoro kanu kolli man yade do haja khairu shahiin nin kuma sahalente bal hubbu diyar al islamiyyah min al iman amma al watan faqad yartahilu al insanu wa yuhajiru min balad al kufri ila balad al islam ako hada made hubbu diyar al islamiyyah min al iman mugo ka silama jamana kanu wode liman yayi ka silama dugu kanu dugu minye silama dugu ye jamana minye silama jamana ye ko kanu wode liman ye misali la ka saudiya kanu wode liman ye silama jamana do tawhid jamana do sunna jamana do ka saudiya kanu ye liman ye de silama jamana do dugu minni islamiya kabwa kono ko kanu wode ye liman ye amma watanu me nka wolo yoro doron nka jamana doron faqad yartahilu al-insanu yuhajiru min balad al-kufr ila balad al-islam na ya soro ko iki ka yoro kanu ika jamana kanu o yelli man yayi mogo be bo kafiri jamana da munna ka hijra ke kata silama jamana ibe bo kafiri jamana min nay ka wolo jamana te na ya soro hubbul watan min al-imani ni odo dew mogo be bo kafiri jamana la munna ka hijra ke kata silama jamana ولا يكون حبها من الإيمان ولا كافر جمانا من نيبه هجرة كابوالا كتاسلام جمانا كو كافر جمانا إنكانو ويلي من يأيوا وتلي من يأيوا بل دار الكفر مقبودة هي وأهلها بل كافر جمانا وكونن دو موكو كودي أني كافر جمانا دونكو ولوكا كودي kafiri jamano ka kode kafiri jamano dunko ka kode kafiru munumba kono ngo ode yato aba muhammad aba musa tumame atumbe salafu dobe faransi uko aka washia kando puye ulumu sigilembe faransi ye washia kanyana mapuye de ka washia ka islama be me aku ona tabe ka washia ka kofe aku alebe mun fo mugo be kafiri jamana la fere ke ikabo kafiri jamana la ikata sigi kasilama jamana la akwale bo washa puye mugo sigilembe kafiri jamana la niya moy soro boye ikata sigi kasilama jamana ako silama jamana nyamambo yoro akausa kafiri jamana dumaye silama jamana kan nyamambo yoro akausa kafiri jamana wi donc wala kafiri jamana kanka ko yerede ka kafiri jamanu dunke ko dunko juma kafiru munumbe amma diyarul islamiyatun fa hubbuha min al-iman min islam jamana wiye uluka kanu yelli man yade sawan kanat watanaka amula islam jamana kera e ka yoro esa islam jamana make ka yoro ka islam jamana kanu ode liman yayi har e ka jamana do sai ka jamana te ko ma nyam misali amu ka saudiya kanu limana de do har ne e ka jamanate
aka silamiya kama jamana ka silamiya ka bo ka kanuna ka silamiya nye o de limaniya hari na ya soro e ka wolo yorote donc mo kan ni famu o fana de nyo nyalembe jamana in kono ya nu be ake ka hadama den chamalla tunu ka hadama den chamalla fili nu wulula ka ko munu delila tula qur'ana ni sunna hubbul watan min al iman mo min ta ka jamana kanu ete mu'miniye ciden ko hubbul watan min al iman hadith mawdu makju wala rasulullah al bani yo de fo sili salatu de fa kono de fu doronte ni hadisa de mawdu galondila len ro kattige ka da ciden ka na ya soro ko ewa hadama den ka jamana support ni bi ka jamana support ka jamana support ni islamiya de islamiya min ba ko no ba support ni ode mi hadama den ka ni ka jamana de fa ka support ko pasike ne ka jamana de do la ibi ka jamana support ni islamiya de ni islamiya min ba ko na ya soro jamana kanu de islamiya ci den ye hijira ke makka de kausa jinya dugu beye me wakati mi atumbe kafiri dugu yala ci den ma hijira ke kabwala kata madina ay hijira ke kabo makka kata madina wala an kan nonon famu de amma fu mo kani ka jamana defare amma fu kani ka jamana kanu me jamana defalina kanu aya siri islamiya la jamana kanu na defale aya siri islamiya la dow yere ba fo de islamiya kote aka islamiya to ko fe jamana denyambe kalenya wala nunu ye balaw kuma udew kuma dugu bawde fulen no nyenne hadama do mbu fote utado jamana ika jamana kanu aka islamiya de kama ika jamana defa ka siforte islamiya inde kama islamiya inde ye ko kumforo e ko bela me wudu nyina lembe ni islamiya de kuno faso benjuma jamana denjuma faso denjuma ni bi ka jamana kanu ni islamiya de ni bi ka jamana defa ni islamiya o de limani yayi me ka jamana defa galon ka ube ka jamana defa ni ala soso ni fenunye ka islamiya yere nani ka islamiya yere sapute ko awbe jamana defa la o te jamana defa la o te limani yayi koy donc an kan nim fana faamu هذا النوع الأول من الجهاد وهو جهاد النفس أو نند فلان نونيا فلوه جهاد نونيا فلوه نند من يكين نكون جهاد نكون جهاد بلا بلا مني بسكون خلاصين الذي ينبني عليه جهاد المنافقين وجهاد المحاربين من جهاد من منافقون جهاد لي أن كافرون كللين o bebe da min jihadu indeka asani fulanna jihadu lil munafiqina jihadu to ya fulanna sisa munafiqu ka jihadu wa jihadu lil munafiqina min ash'ab ma yakunu aida munafiqu ka jihadu de ka gele tugune jihadu ka gele may munafiqu fana ka jihadu ne li anna al munafiqi aduwwun qafiyun parce que munafiqu fulade i jugu dogolen de munafiqi jugu ma ibya min me ko jugu dogole o ye munafiqi de bal huwa al adu haqiqatan bal ika jugu yere haqiqa ye munafiqi de jugu haqiqa yere munafiqi de unzur ila qawli Allah tabaaraka wa ta'ala ikalla jirke katalaka kuma masami ahera ka chakorta lenu humul adu fahadharuhum قاتلهم الله أن يوفقون تمام علي منافقون كباريا في سورة المنافقين قرآن أكو أولود يريد يا كجوجو يتيجي أيا يريد كرسوما ده ألا يهلكي ألا يدعى أن يوفقون تقول أولود باكي كسجى كابو على تاما كأنه قال أبيكم على يا فودي على فودي لا أدو لك إلا المنافقون كرسا هذا مدين jugu were tila ni munafiqite humul adu la nyine munyi abekum ala ya fuye jugu were tila de ni munafiqite al munafiqu munafiqin wal yaizu billah ambe tanganya na kankisi munafiqiyama huwa bainana yusalli wa yatasaddaqu wa yasum wa yada annahum minna lakinnahu jasus alaina bal ma munafiqu fula bance de la abe salli
abe sarakati bo abe sun aba fo fana ka fo ne be awde law ne faralembe awde ka me kasoro jasusu de do ko nyanyini na de do awcela abe ko nyanyinu de la awcela wa idha laqul ladina amanu qalu amanna munafiqu fulanuni mu'minu benna yurola ubafo anye mu'minu da alliman yara wa idha khalu ila sayatinihim minun lankulu yakatu ka shaytane nunuma ka nyema shaytane nunuma qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un ubafo lu fanay am farale mbaw awde kaw am ko no betlunke ken mu'minu yede nambe mu fucela وربما ياتي الى احد طلبه العلم akacha munafiqi be shekana kalanden doma yusahibuhu wajhiru lahu limahabbata wa mawaddata abi jami'uya kakkalu bange ani disukun kanu ko bangiye fa ija qala lahu ashabuhu ija jahaba ilayhim limaja anta mulajimuhu ni atonyugo ko ama atonyugo kama munna ebeta nin kalanden nufe wakati be ena be nyugon fe munna eni nimbe nyugon fe munafiqin be juman fo yaqulu asqaru bihi abafu ne ba ke katrunga ke naide wa haja kama annahu mawjud fi ahadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunu semin ko komin nin tumbe ciden tilela chogomi ala kataruna ksibaka mawjud fi ahadina alana nimbe an fana katilela sisa fa haja jihadul munafiqi bima ja yakun aw jihadu kam munafiqu ka jihadu min fulenye obeke ni munye obeke chokoti donc malman kan janto nyere ambe kuma munon fo mo jatela amba ke kawulu jogode fo wule an kambe wulu dema hari munafiqu fulede ni wajilu bora jogo ka durabe misiri bila ubawu tela hari ni wajilu bora jogo ka ube misiri bila siakele ale nyana nya dabwa iya dabwa le de kama kuma na le de kama umani koyi ama bunu simuna yu fa ko banche de la de ube eye ke triye shi sa munafiqi be ke triya ani be nyon fe sunu tile meni atar atonyo fe munum bado ani munum yere do tigi tigi nu ya nyinen kaye ne ko ni be nunu no fe drombe juen ko la do yere be ninde fo tawu ka kan nunu mbew ambe ne be juen kala dro ibe juen ki yere de la al munafiqu la yumkinu an tasulla alayhi sayfa munafiqi ka bamuru tese ka foshale kama ko ibale kele bamuru tese ka foshi munafiqi kama kubale kele li'annahu yaj'um annahu mu'minu parce que ale ba galon fo ko ale mu'mini de ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المنافقين أبى أن يقتلهم ولا تتمم يعني نتشيدن في كو وكم منافقون فقا تشيدن مسوفق لما أما سوفق لما منا وقال تشيدن كو لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه أكم مغو كانتا فو كم محمد فلي أباكي كاتونيو يرفع kidenya munafiqu faqale to ninde kama parce que ulu banche de la uba salli anno fe weso anno fe weso dagati bo anno fe ni ulu faqani bamuri sisa munu mado silamiya kono te se ka silamiya fam uba fo ni silamiya ninde uyere be nyoko faqa yere muhammadu bakke ka ka to nyoko faqa bal mu der subba de ben nim fanala ya ko do be silamiya sariya la ukanka kede mais ni yere yaado ni yake kodo ba nofe ato yede so emigo afo hari kaseti dola aka wojo kasetu do yatige ayere ya nyamure du ku ka charide ube anyinin ka yoromi ko qaida do be mugo bolo sisa mallamu yubaddiya al mubtadi fa huwa mubtadi koni mugo mi mabidiya mugo ke bidiya en ko e fana e bidiya mugo de akunnin qaida sahalen tala itilaqihi o qaida isaratu foli la bafo o kono har ni ye mugo min do ko bidiya mugo do ni e yere yaado ni o ye ko bidiya mugo e o bena ni balawu do ye atoyede ako atoyede
mogo do be se ka do yere ni nye bidiya mogo de mais ninne ya ka bidiya mogo ya fo abena ni tora ni balawu do ye ako atoye de abidiya foli toye ako mogo be se ka cinya foli toye ko do kama ale ba misali yake alikaba ako ni alikaba laje ciden tale fatu makka ako an ba ishetuma ako ni kam mogo donto kurate islamiya kono alikaba ntumba gurja kasagaka ako janko alikaba tunkan ka gurja fana parce que ciden nya fo ka faraka te ibrahima ka kawaidu ko ako mun na ciden nya alikaba gurjali ka sage ka dila ya toy asira na fitina nya ku do be u kan ka fo kan ka ke me fitina siranye kama sariyala ube to ede cinya min ninya cinya ye ninya bange sisa fitina bani balaw babe wuli wodi ato buno semino ko be daga ci hada maden ka cinya dogo kata wakati dola hari ni ma dogo cinya tega dogo bada bada de me ibe se ka cinya foli to e kata wakati dola ni yere yado ninya cinya ye bi me bi nin cinya fora fitina be wuri balaw be wuli ako cinya yin foli to e odo me ika ni tan soro do me ka fen soro do me o kaso soro do me nit cinya be se ka fo fitina te wuli ka fo do ninga famu de donc ka ko do toye fitina sirani kama delela de do bola dina la de ado ye suhemu ye min fali kaba gurjali ado fule ye munafiqu faqli cide nye munafiqu faqali toye fitina sirani de kama mugo kana ta fo ye aye muhammadu ye ayere bake ka ka to nyoko yere fa yere fahum ashhab muslimuna fi jahiri munafiqu fule silamu ka jenyogon de do jahiru la kene manala kene kankola fala yumkinu an nasulla alaihim sayfa lakin bima ja ujahiduhu munafiqu ye silamu jenyogon de jahiru la donc atesika kanka bamuru fosiwulu kama kwambu kele me ambu kele chogode jihaduhu bil ilmi ambe munafiqi kele chogodi jihaduhu bil ilmi wal munajarati munafiqu be jihadu ni doni de ani ini akakuma ka dina yira nyugonna man yabqi ala nifaq wa tahzirihi man min an yabqi ala nifaq ani ka baga akana to aka munafiqa kare aka boala munafari be keleni doni de ani kuma nyokonya ani ka bali ka baga ko akana to aka munafari akade wala tayas me kana jigitige fana atubili lade wala taqul kana fo haja munafiqu ninye munafari de harin kinyere lafiya kana jigitige lade toujours e ka continue ka ewa ajihadu ni doni ani ka kuma nyokonya ani ka toka bagaba kana to aka munafiqe kana jigitiga ka tubula de walaqad taba unas min almunafiqina fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam mugudo tubira munafiqu do tubira cide nyiretinela kama qala allah ta'ala komini alako masamin kortalen wala yusalitahum la yaquluna inma kunna naqudu unal ab alako niye munafiqin nunu nyininka ulu bafo an tumbe baro de la doro an tumbe tilonke de la wo fora aya do de kono buno seminu bena aya tofo man humul munafiquna dunye munafiquye qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum donc aya min samate suratu tauba kono kele do de senfe munafiqu do de ye shebo korofo kiden naka shebo ko anje nyugo munu fuleni nye aw may mogoye mumbe na folo kanu kubo amma mogoye fana minye jito ye nabe sira kele yorola kubo ukambe kiden naka shebo do ke no be ni lase kide mare atara fo kiden munafiqin wole ko ede nin fowa ako cide neman nin fo sobe kama de
komi ambe tama la der puru tama be jiya cogomi ne ya foni baro de dro ani tilonko ma foni sobe ala ye aya jing qul muhammad fuye abillahi ala wa ayatihi ani alaka ayaw wa rasulihi ani alaka cide kuntum tastahzun aw be tilonko kenode ode tilonko fenye la tatajiru akana ujura shifo qad kafarutum ba'da imanikum aw kera kafiri de duraka liman yakuf akana ujura fode shahidu yore munye ne wuseminu ko munafiqu do tubira ciden tilala inna fu anta ifati minkum nu'ajjibu ta'ifata bi annahum kanu mujrimina ninne alayya fara jamakulu doma awla jamakulu dobe aw ne alabe wulula jabade parce que kera tiyali kelawye ninya fara jamakulu doma waye munye munun tubira nin kuma fo bagawla munun tubira ala ya fara uluma ayuka tubu mina munun matubi ala kwale ala bu ulula jaba parce que tiyali kelawde do wa mata yakunu li afu bil iman bi tawba min an nifaq waqti juma wa mata yakunu li afu bil iman ومتى يكون العفو على به يا فهذا مدم بلو وقت الجمعة منافقين على به يا فبلو وقت الجمعة بالإيمان على به يا فمنافق بلونين لمن يده بالإيمان بتوبة من النفاق على به يا فماني توبو دي لمن يده أني نا توبرا كبو منافق يلا إنا فانتاي فتفلكو أنتاي فتمينكم فلكو رفسراني ni ya fara jama doma aula ala be ya fa munafiqi boloni jumaye limaniya aninna tubira kabo ka munafiqi ala fa Allah subhanahu wa ta'ala ala masammin sanada korota leno qad yamunnu ala al munafiqi wa yatubu fala tayas ala be fonnan shiriya ke munafiqiye abe tubi kana jigitige munafiqo ka tubula kana jigitiga ka tubula جاهده بالعلم والبيان ونصحه والإرشاد منافقين أجهدوني الدنيا أني بنجلي أني في كوننجا كاي أني كابلا سرا وهجره من العقوبة إيكا بغا كبو منافقيا كالله جوابا هذا جهاد المنافقين أو جهادك منافقك جهادو تشوف لنين دوني دبا على جهادو ده دوني ودبا منافقي جهادو ka bangeli kaye ka konnanjiya kaye ka bilasira ka to ka bagabaga ikana sanni munafiqya kade ni sara munafiqya ka nindo munafiqya ka jihadu ya ninde bamuru teseka ale teseka jihadu ne bamuru amma jihadul kafir al muharibi me kafir ka jihadu kele banni kafir mince fa huwa alladhi aradahu al muallif rahimahullah fi hadha al bab muallifu kalla nyini ye jihadum min yen nin bondala kele banni kafirin min ce jihadum muallifu kalla nyini ye wode nin bondalla nyini ye kafiru ka jihadu de wasaga fihi al ayati al mutaaddida aye aya jatelun do aye ulu sama nin bonda kono wala ahadith al kathirata ni hadisa chama wayati insha Allah taala bayanuhu ubangeli bena ni ala sonna aya nunum bangeli bena hadisa nunum bangeli bena ni ala sonna wallahu aalam Allah de bado esrambe se ka do ayawdo ka jade ha qala Allah ta'ala alakum samin qurtalenu wa qatilul mushrikeena kafata kama yuqatilunakum kafatan wa alamu anna Allah ma'al muttaqin alako qur'ana kono aye mushriku bekele komi mushriku uyawu bekele chokomi akado ko ala faralembe ala nyasarnya bagadeka asarahu sabagali kalam kuma temena ala anna li jihada salasatu anwa'i ko jihadu ye noniya sabade wa takallamuna bima yasara Allah ta'ala ala zalika ko alaikum an alayhi min nuqya alayhi wala akumana uka summa saqa al muallif rahimahullah ala ayati al waridatan fi haja wa ko fi muallifu aya munun nanan minna ayu samanye
فقال قال الله تعالى أقوكو ألكم مسمين كرتالين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قوله كافة يعني عامة كافة قرموني مشرك به كل الكافر يجب أن نقاتلهم كافر به أواجب لهم بانكا كافر بكله وأن نجاهدهم أن نقاتلهم وأن نجاهدهم أواجب لهم بانكا كافر به فغانكا كافر بجهاد أنك كافر بكله أنك كافر بجهاد واجب لهم بسلاموك إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحج البيت أواجب لهم بسلاموك ككافر بكله ككافر بجهاد فو وكال لا إله إلا الله فو وكسلي ناتي أتشغلا وكجكبو وكسنغلوسو وكتهيج الكعبة أو يسلموا لجزية أن يدهم ساخرون ubu kan ni songo dama nu yere boloye u dogoyale fa in sallamu li jijiata an yadduhum saghiruna kafafuna an qitalihum nu kafiru ye ni songo takaduma yere bolo nana ni songo de silama nyemama u dogoyale amba nyere mina kabu kelelila liqawli llahi tabaraka wa taala alaka kuma koso ألك هيرك تقرت لنا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ألك يمغو كله مغو منمد ألالا مغو منمد دولبنا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ألا يمين حرام يا تيدن يمين حرام يا أمو حرام ولا يدينون دين الحق نوت الدين نتنيا دين أي أولو كله أولو يجوني من الذين أوتوا الكتاب ولو يمغود يمغمون نكتاب ديروما يهودان النصارى أيو كلا ولو ده يمغوي ومدى على ومدى دول لبنا علي من حرام يا وما حرام يا أكيد من حرام يا وما حرام يا وبدينا من الدين تشيا دينته ولو يكتاب ولو بكتاب دون كودلا أيو كلا حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم ساخرون فنونا ننسون دي أوما ودغيالي أيوكل فوق ننسون الدغيالي فيجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار كل كافر من أي بلد كان أواجب لهم بسلاموك ككافر بكله كافر ككافر كله كافر ب وبدغو دغلا حتى يسلموا ambu kele fuka islamia au yuta alijijatan yadni ube uyere bolo kana nisongo dama donc ninde be silamauka me munyato silamau teseka ninke bune useminu bena befo ninde be silamauka ni fanga be islamia la silama kafir be jiya dugu la ambeti ki wale kana islamia dema لا إله إلا الله محمد رسول الله وفو دو سلاميا كونو نا دون سلاميا كونو أبنا أندو دو نمو من كونت دو سلاميا كونو سلاما نيما كلي نيما بافوية سيسا ايوا سيسا نيت دو سلاميا كونو أمبيتو إيكا كافريا كمسانو سيبني سونو دام ni kafiri sonnan nimma banna kelete ambato akadina ka ataka mis ewa sangosa ayere bolo bina ni songo di islamuma ewa har ni islama nyema be santani durude nin kafiri be sambi segire ayere deba kan ni songo ta kana di islama nyema ima adogo yale ni yo ke kelete walakin mebunu semino ko akomme ija khala khailu ni fo baga do ko sisa kayfa yakunu jalika al yawma fi haja al asr bo kafiru jihadu sugu min fule ninye ni mo do kam o beke tugo di sisa anka wakatina anka ni wakatina kulina ako amba fo tigiye innal wajibati laha surut nan kon ni wajibi islamuka wajibu fana saratu de bulade
وداتون كون نندي واجبي سلاموكا من من سلامو تاكي سيسا من يبك أبو سلاموكا سيسا أكو واجبي بي سرطو دي بالا له شروط منها الاستطاعة واجبو كافون ني واجبي كا أسرتي يموني أسرتي دو يموني أكاسر إبسي واجبي كرون أكاسر إبسي كواجبين كده لقول الله تعالى ألك كما كسو فاتقوا الله ما استطعتم ألكو أيسر ألا نياك شيكو هكذا وقول تعالى ألك كما مسامين كرتالينو وجاهدوا في الله حق جهاده أي جهادك لك سرلا جهاد حقيقة وهو استباكم ألا دي يوسغانتيا وما جال عليكم في الدين من حرج mais alama degu kawka nindina la makorolike auka nindina la ni minye wajibi eka eseko ye minye wala ibode ke isheko te minna otika nindina fana la alama degu ka auka ete min tese min kora shetiye alama degu kika wala kano kede wa malum adonendo min donendo anna lil muslimina al yawma mali asafi sadid silamo bi kafara dimika ambulo dimi min kagele kosobe yuqatilu ba'duhum ba'da silamo yerede bakke kanyugon kele sisa walaysa indahu tafkiru fi an yuqatilu li ilahi kalimatillah mirute silamo yerela sisa ko pour uduka kele alaka kuma kata kuma be sanfe o miru yerete hada madon na sisa inda janni fihum ko ale puru seminu ye min jigi hada madon na sisa ale ka jigi hada madon na sisa miru yerete hada madon na sisa ku ka ewa keleke pour alaka kuma kata sanfe o miru tula ka nyugon kele droit terewni na fakam wal waqi'u shahidu bizalika akum mimbe keneka وبسيرني ويو كن كان كو بسيرني ويو بأن المسلمين كافو سلامو لا يريدون حاجة على الإطلاق كو سلامو كوني كان لا ني دي تني فيو انكا كليك pour alaka kuma kata sanfe wala nyini te selamu yirela few wala shiyama al ulatu minhum ako kuma mana selamu nyemo selama jamana nyema ako kuma mana selama jamana nyemo niru tula yire pour anka keleke alaka kuma kata sanfe ka kuma be sanfe la soro o miru te selamu la kuma mana selama jamana nyemo ويدلك على حاجة أكون ممبن نينيرا إلى لباك كمينفو ما يفعل اليوم بقوان المسلمين في البوسنة والهرسك من جبه الرجال أكون ممبو يرلا سيسا كوسي منا سلاما جمانا ونيما ميرو تولا يروكا كلك pour alaka kuma kata sanfe mumbo yirila kom min bake kake ambali mauma oyede ni useminu benni tawsi ni sarahu fo dommide wote biyede abake ka sarahu info domi o yasro kelebe bosna ani hirshiki akum mumbo o yiranna ka fo miru te silama jamana nyema wala ka kele kala ka dina kata sanfe mumbo yirela memba ke kake ambali masilama uma bosna wali hirshiki min zabihi rijal no bake ka chou kantigay silama chou kantigay ka annama tuzbahu al kharif comme nibe saka kantige chogomi ube silama chow kantige comme nibe ka saka jigi kantige chogomi wa intihaki li arad anu hada madon kafar kolo ubo fana forma fana wuli mana iradu munye wali muso silama muso ube je ulude nofere silama muso وبتجاج الأموال أنو بنا فلو تشاي سلام النفلو تشاي وإجلال الإسلام أنو باك كالسلاميات دغيا وهذا أجم أكون نند كابو يعني لا يهمنا أن يقتل ألف شخص من المسلمين بقدر ما يقال إن المسلمين أجلوا لإسلامهم أكون نند فهم باي يعني لا يهمنا أتنهم أن يقتل 1000 شخص من المسلمين بقدر كالسلام بكلي فغا
نيني حكي ما يقال إن المسلمين أجلوا لإسلامهم أنو أباك من باك كفو كو سلامو دغيرانو كسلاميا سباودي كو سلامو أن ياي سلامو دغيرانو كسلاميا سباودي سلاميا دبي مو دغيا كيساكيكو لا يهمني نعم لا يهمني كفيت عليه حمده لا يعني وهذا أجمع كونين دي فنباي يعني لانني لا يهمني أن يقتل 1000 شخص من المسلمين كافو نبما قتالا بمغبا كلي كسا سلامولا نبما كوشيتولا ما مغبا كلي كسا كافرو كم مغبا كلي أي لا يهمني أن يقتل 1000 شخص من المسلمين بقدر ما يقول إن المسلمين أجلوا لإسلامهم ني عبارة ما فهموا وهذا أعجم يعني لا يهمني أتني لا همي أن يقتل 1000 شخص من المسلمين بقدر وباكلين يغنى كفا سلامولا نيني حكي أوتي عليه حمده أهمته ولا ما يقال إن المسلمين أجلوا لإسلامهم ما أولو بموفو كو سلامو دغيرانو كسلاميات مانا أولاتو نونو بنندفو مغبا كليكا سلامو لنني حكي أوتني همته ولاو بس سلامو دغيرانو يريكا سلاميات ويري سلاميات من تودي يدغيا كما فهمنا أكو سلام مساكو يري بنندفو نندكابونا بيري مغبا سلامة بكلي كاسا مغبا كلي كاسا سلامة ولا نيني حكي ني حمسيتو ولا بس كي سلامة دغيرانو يريكا سلاميا دي هي سلاميا من تودي دغيا فالقتال اليوم في البوسنة والهرسك والسنسان وغيرها كلها لإجلال المسلمين أو كلام من باكي كاكي بوسنة أني هرسك أني سنساني أنو أناني غنو من كلب كوني من كلها لإذلال المسلمين نمبك كوني دك سلامو دي دوغيا والأمة الإسلامية ما لأسف آلنا متفرقة متستتة أيوة سلاما منتو كافر الدميكا سلاما منتو فرا لندي دوشيسا لا يقيم أحد منها يأثر للدين الله عز وجل مغشيت سلامو لبينو وبيولي كدمي على كديناي فكيف يمكن أن يقاتل الكفار أو سلامو بشكا كافر كلي تشكري ولا فالوقت الحاضر أم بين وقت منا لا يمكن ذلك من أجل الجل الذي ضربه الله على قلوب ولاة الأمور كافر جهاد تشكان كي أنك وقتنا منا على يدغيا من غشي ewa min ye silama jamanaw ɲɛmaw ala ye dɔgɔyama min gosi dɔgɔyali min gosi u dusukun kan fi badi biladil islamiyati silama jamanaw do ani silama duguw do ala ye dɔgɔyama min ewa gosi silama duguw do ka ɲɛmaw dusukun kɔnɔ ani silama jamanaw do ka ɲɛmaw dusukun kɔnɔ ala ye dɔgɔyama min gosi dusukun kɔnɔ silama jamanaw do ka ɲɛmaw dusukun kɔnɔ kafiru kɛlɛli tɛ se ka kɛ sisan وعدم الالتفات للجهاد في سبيل الله أن الإسلام جمنوا دوكا نيمو وتو كل جهاد يرلا على كسرلا وتو كل جهاد يرلا على كسرلا بل ربما يمد بعضهم يد الذل لعدوه الذي كان بالأمس يقاتله بل سلام جمنوا دوكا نيمو يرلا يمد بعضهم يد الذل لعدوه adobe ewa ajugu abe ewa demeli de ke ajugu do ka demeli ke alladhi kana bil amsi yuqatiluhu namuddu ilayhi al-yawma yadda julli wal istislam bal rubbama yamuddu ba'dhum yadda julli li aduwihi dobe doyama bolo obo udira akajugula alladhi kana bil amsi yuqatiluhu jugu min tumba faqa kunu
namuddu ilayhi al-yawma yadda julli lidi olis islam o jugu bi ale yere de bake ka yere sama ni doyale katoma ka yere di oma jugu min tumba kele sini e kunude silama jama do nyema yere jugu min tumba akele kunu ale yere de bake sisa ka yere doya oye ka yere di oma fa kayfa natlubu min al-muslimin an yuqatilu al-kuffara bo chogodi amba nyini silama fe ku ka kafiru jihadu ninka namu allah azza wa jalla alam masammin ka bakoro talilo ya gola ko qatiluhum ayukale wa qatilul mushrikina kafata kama yuqatilunakum kafata ay mushriku bekele comme mushriku be aw bekele chokomi wa yaqulu alako wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum ayekele ke alaka sira lale mugo kele alaka sira la mugo munum bawo kele wala ta tadu akana yada inna allaha la yuhibbul mu'tadin alata yadan tifi walakin mali asafi me kafara dimika inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anyi ala de tayi ambe sagi kata ala de ma kullu hajada min becinyana wal insanu yani asiru qalbuhu damma hadama de ewa idu sukun be jolibo wata tajarrahu kabiduhu ewa ibiye fana be jogi ijama ara ma yafal bil muslimina ni yaye min bake kake islamawla dimi bolo idu sukun be jolibe bisi kaburi ewa idu sukun na dimi bolo ewa ninye ewa ibiye abe bana dimi bolo min bake kake silamaula sisa alladhina yashhaduna an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah silamu munum be sharia ka fobbato fen site ni ala kelempote min ka bato ciye muhammadu ala ka cidenye min bake ka ku la dugu kolo ka sisa abe hadama den bisukun banade walladhina hum fi asaddi sawqi ila marifati din al-islami ani mogo munu nu uddu sukun kanu nendo kosobe kata islamiya dina adonima wal amal bihi ani kabara ken islamiya kama nismu min ikhwanina alladhina yatuna min al-biladi akwa be ko munu ba me balima islamaw dola chogme nu be bo dugula allati kanat mustamarati min suyiina dugu munu suyiina ulu ye kafiru tumbe dugu munu mara mogo munum be bo kafiru tumbe dugu munum mara mogo munum be bo o dugu la kana yuhaddisuna bi farahihim shadid ija wajadu man yuallimuhum din al-islam ulu ba fuyere ko ulu be nisonja kosobe nanye mogo soro anfe nimba alla dunya silama dinala o katanye kosobe ambe nisonja no kosobe ويقبلون على ذلك الرجال والنساء او نمو من ترى ادغو سغو لفنا كوبي ننتغلا مغن نونو لا دنيا دين لا وبي كومبede chew ni muso ubego kumbede nu benni sonjani wama haja kafara ninka mitrukuhum ambake kawlude to yujabbahuna qabla yajbahuna nubake ku kantige fa qabla ashuri budo semini ko kalo donye an kon ni aben ni sarhu ke do ma kambode ma qabla ashuri kalo donye mi atay alfin muslim kutila ko ba fula salama yewde fa wa uliqat jussatuhu fil mai ba fula nyogona salama mi atay alfi muslim ba keme fula salama uyode faga kato su fili jikono mi ate alfi ba keme fula silama ba keme fula ko faga kato su bila jikono ay qaryatun kamila la nini dugu dafale wa aksaru min qaryat ube akacha dugu yere bal madinatun amba fe dugu bayere de wal muslimuna silamu نسأل الله لنا ولهم الهداية أقو أولوب على الدليل أو نيه أن إسلامه أمبي على الدليل كان كندار أمبي على الدليل كندار لم يرفعوا لذلك راسا من كيرة إسلامه مكون كرتا قال الله جير
umu kun korta ka fule yere mogo ba keme fula min sara silamu mu kun korta katama yere wani sita kulta na kada ya afo wala mu yara bi jalika basa illa yasha Allah mogo ma silamu mu ye bashi yere fo Allah ya kanu silamu munun ka ye bashi silamu ma ye bashi yere fa nahanu alana an sisa mali asafin kafara dimika fi jullin laysa ba'dahu jull silamu be dogoyama la bi dogoyama mi ni dogoyama ta kofe wa sababu jalika wa sababu ya juma'a fana huwa anna Allah azza wa jalla abtala kathira min almuslimina bil iradi tam an dinihim alayhi salama chamani lajarabi mu kadina toy ko kodi kadina ma ko don da fale la yuriduna illa arda dunya utefka ka funyini fo jiyan nafaw jiyan antero wa tarafa ani jiyan nemo wali haja ninde koso tajiduhum ubislamu soro yatahaddasuna an rakhabatihim ukakkanu fu kabbaro be wulude kadro wala yubaluna bidini illa man yasha Allah umma ko site dinala fo ala ire yakanu munum mako be dinala sino silamu kabbaro daw yerela ebe dina haqiqa yere baro soro silama gere minna ka dogo jiya ko munun kadiye doro ka baro bodeka bali gere minna ni e ko sunna ko fo ibe tawhid ko fo ibe ala ko fo doro wutile che ka boy ka kuma ko komi wakati sera ya mbese ka joya inshallah ala ka der sure iranna subhanakallahumma rabbana bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik